economic hi apoimo lutuka tuna mi hosa tonto kan ti khovel mi hosa ber Elon Musk te stock market lel pan ti Warren Buffett te Steve Ballmer an ti Microsoft CEO hlui khatyang khovel billionaire mi hosa te kha hetia ang hian lo zira mi zo tonga ngai thak tur kan nei hi kan van nei lutuk ji part 2 ni a part 1 kha mena ko randa don nia saria sumsari nga sumdong cognitive broker so ina andina nia thon to pe chonin panian chi noi hianin antia ni company la ton company ti te ngemo ka tiang ti ho kha ni an company malak thana tur tan te emo se an lo nei lai company ding lai zo na kha panian chi hoi khan an alo lo thina so an ni thini dai ko sanin na chi dong lai ha electronic platform ni lovin so alo thang ta zela ti dai la ko jong tu na chonin Bombay ni HTR masa present ta kali ya itu model ni lain dah ya kalau thang aku maya tu na chonin company i ITS tu ka sama pun di Bombay Stock Exchange saya ini list ni ada tak sok tu aku siap tentu ni saya tentu orang itu share data ni na isu hoka lu tahu tak itu ni depository so kana kalau faham itu kan stock ni tu company sangat suang ya tu na chonin radio ten live radio tu dia apa in telegraph siap thang namanya itu poin siap thang atau media telegraph ada di seperti business news kan share price mungkin investor dia kan kalau wena mereka lumai sa so dan buat an broker an zona kami share kalau lero setia kalau pun tuna kalau kalau taruh an setia itu memang itu itu kayak telegram dengan konten ini jadi poisa itu di belakang ayam itu nih cek kan mungkin masih kelihatan kayak kau jadi platform kan mungkin kan kita tahu di mobile apa ini kemana jadi sawina di desktop asal terang kayak itu mereka ya an dulu aku pembina dan kami hedge fund hobina speculation ini kalau nanti tapi itu itu mana maka tuna soal digital demokrasi kita demokrasi ni information technology tuna foto kita bisa ini mau apa kali mau kat mekan jeng som share related ni tapi Bombay Stock Exchange akan share itu Sensex di cantik bukan cantik karena tidak ada ni Sensex Security Exchange Sensitivity Index ini Sensex ni jadi index an lain sorry kan inflation kenapa wholesale price ni kita kita inflation kan dia headline inflation kan kan kita ada itu ada itu kan tapi ini nama tadi kan statistical organization ini saka CSO di China tapi ini kan saya jual Sensex Bombay Stock Exchange performance stock exchange company funded share price movement itu kan index tiada ini kan company sama share price kecil di nama ini sebab kan company sama pun macam tu kan tapi company saya kalau company kan script ini sebagai company saya tapi sama pun mau kan antara suka di sektor kan infrastruktur dan expansion namanya nanti kalau performance atas an share price pun tuan Bombay Stock Exchange ini langkah kan yang tuan stock market akan siapa kan serta hey index di American company di Standard & Poor's index nampang itu Standard & Poor's S&P ina ansiap mian pasaka index ni ABS itu sangat kosong 1978-79 ani 1978-79 kasi solo tu ya akalin za ani tia share price kan dia nama index kan itu nang itu kata kan pun sampai cara kan ekonomi ya company ke tandang parameter atena poi mo ba kata mai lonta tu na yan voin kanin 53 singa santum verin akai to ni tu index ada na punna sa to je tu za to ni 79 bela za to ni tu na singa jo akai to industry ya ma ban so ma sa ti kan alam ani ta to ni kan share tu tu stock market share price kalau pun fakta bang kan ta tahu kata company sum muka asam jong macam tu atira IPO dengan muka kaju masih ta hujung company hujung ni hujung tani om je tu company reng hujung tena tu market an share price le share an isu zong input deal ka share noi kan lo isu ma share man ka chen so ni tu company hujung ka noi so ni ina jo company hujung ka asang ina ni tu tiang bokin shareholder ko share nei hujung ka apun tani entinan Elon Musk ate Mark Zuckerberg ate ni khatil tua kovela ni ho sabela ni chok na ko ka an company ya an share price ka asan bewa an mani share nei zakka an multiply an house na zong khatte ala mi thina company lutna company paisa lut to ni novin a shareholder te house na te na kan mang to company zong te na ani secondary market ani na thana ya company ma se ate je ne chu share price sa ne chu company amin bei sei nan ne na sa an share ni chu na sa ta wanga share price lo pung ani ya chu wang son company tham dong ti lo company ma so na ani ti lo ani lo ani ta so intine ke ken ka ti kha
i kan soi le na sum do na kan stock market ta ne i ama sa tra chon da ko le stock na i stock market na nifty future hi chu menglo Singapore li sani ve bang Singapore kan tana ta chon share market bi chu da ko le chan da ko le stock na ya ta da tum le chan be theng hom ta chon ai le chu chu da ti la chon commodity na ta soi tu i market ta ta ko market po te ne he o chu da som khara ani ya zan lai thing te tong be thong ani ya kina la soi na kan soi ta chu ka ri ro nam ta i oil nge nang ro di am be lan ni lam be le po ka soi thong ai mai te ta chon ka soi ting thai ka pa ke chuไปเลยนะจ๊ะ ta chon share kha le gan chi ni ta ne ma ka chin ka de ani ya voina i tu na chon app pom be ka i broker ka ta no ne i broker ka tangin i deposit participant broker ko deposit participant lo ya i account kan hong na di mat account ya chu mi kan ne to chuanin i account ten computer kan man dal kin di the tu na hian ni ta motor chu za thum yan loket me ta ni za thum loket ta voina za som di kai ka lo be se ta ni ta chuanin voina ni don chuanin intraday voina ka le ta tum kan chuan intraday ti ka ki do na ni intraday ni nga ase intraday ka ne me chu poisa ka kum ni ka ta share price tu ti patin 10% aya sang tu temo niam tu temo ka ton sa break kan dia channel tu ben tu ka top tin ala on tin ni ka tu ka kan stock market lam kan mani poisa ni lo kan kam kam sa top ti ya amo ke le nak niam le tu mo sel na ta ton le na kan le pom ta amo kan le tu ti ta mani poisa ni lo kan akina kan le tu kan intraday ya ma tu intraday ti ai ski laki ticket ai ko ngali ti zo gambling am pe la dia amo tu intraday ti da price discovery share man mutual ta kan an tan kai member ni ta to ni delivery pe ro le delivery tu share nei ta tur ni nakin kuning ang pen tana nga tumi ko sa man ni ko company na le min sem thi to ten kan nei invest out thin lung ta kin ti khala ta ka i delivery trading delivery ani chu ta ka me ko chu voina sale ta motor ka sale som ka le ta i ta chuan in rolling over settlement an te tu ma chon batla an te im lo em ma tu ma chon rolling over settlement an te T+2 ti tong ka me hang kin sale ka le ni ta na ni ti chungin ni benkim ka kuta coming in ka sale le zong som ka lo le kha ni ka mini deposit ka pisa ka sale ka ta ina ka pandon an lo settle pandon i na ani tam pui delivery chu ai sa niama asan thai un chu hun na kan ka le tu me kan ma ti to le ma ro chu in da de ro chu ka pesa ti na lo ni la kan ni gambling an kan zo fel de ra chu ma set le don le chan da ma ti price an ti ya som tu ma an zo me lai ni chuan pui sa pa ma je ti kan ti chu ta som thum 130.5 akan pa chan che kan ni kan le arem ta kami chu ke man kan ka le du ta 130.5 ka zo chon ai sa anum lam le ngai ta ti kan na kal chho je la chu tiang bu yang sal tu to kan le zong ka ta chu wang stock market ta price che ta chung chu akan asang sang te che dan te na kan i item som thum company som thum an chan so te ho che dan ta sensex kan ti chu ala mi ta kan ta chon kan economia industry te company te malam hun mi puina be se na nei ta investment la ka nei ya ani chu chung chu mai chuan in sensex ka index ka lo kam ta ani chu Bombay Stock Exchange kan so wala kan so ta se ta chon in atunai de so ki an so tai la National Stock Exchange ya NSE adi de ka chon in competitive fa chon tong kai le lo mai thei ma chu new sai mo nem sia fiat lo sia fo wi ani ngama ka thei lo per chu fiat kem lo bai ha thi ya ha sa em ka em bai ha te ka chak lo ke chu fiat thiam ma han sia chan chin bon sia te ai nom bi ke me ma ni ke chu ka mai ben zo ya tu tin hian in national newspaper ka ya ka ma sak be chu business news ni se ni tu ma chon in ni na pa ki sai to ri ka ha pa ka national stock exchange economic reform no di ya 1994 sa ka ko som ko palia ni ya trong kam hayam trin ni ni ko ta online chon hybrid ni ya digital platform te ni ya equity mai ba ka private i bon ang ti debt security ho kam ali ba ho is na government security ang ho ka i private ho ina an zo an shal te tu ani tin derivative an ti ya di stock market a i share ho atana sum don le chona share price atana sum don le chona ni tu an chong ko na sa ko pasin IPO tangin share an le kan le da kan ni tak taka chu mi zo stock market a zo le chong ko ka alo ni ta stock market price atana sum don le chona ma chu derivative kan ti ya ala be chu futures le option ni ta ka zong zong handle tu kan national stock exchange masa beri business news ni je ni tu ma zonin ni na pakai soi ka apa kalau national stock exchange economic reform no di ya 1994 sa ka ko som ko palia ni ya trong kam hayam trin ni ni ko ta online chon hybrid ni ya digital platform te ni ya equity mai ba ka private i bon ang ti debt security ho kam ali ba ho is na government security ang ho ka i private ho ina an zo an shal te tu ani tin derivative an ti ya di stock market a i share ho atana sum don le chona share price atana sum don le chona ni tu an chong ko na sa ko pasin IPO tangin share an le kan le da kan ni tak taka chu mi zo stock market a zo le chong ko ka alo ni ta stock market price tan kan sum don le chona ma chu derivative kan ti ala be chu futures le option ni ta ka zong zong handle tu kan
national stock exchange sang khazar ko company adin ania tuna hianin I company sang khazar chuang in ka sia I national stock exchange a hianin an list an sale te an list a chuanin an index I nifty ti hi muthina na sensex ang thawnia I Bombay Stock Exchange company te I mason dan share price movement te nan thokan I national stock exchange share price movement te nan khanin S&P Nifty S&P CNX Nifty iyo khania S&P hi Standard & Poor sina kan sa index ang panga company arin sa rating ng pangpitunia tin CNX I engenya credit rating crisil kan ti kanya credit rating information service of India limited ning kasya kami CNX Nifty kami tin index ang siya man ya pathum somthum ni lawin national stock exchange an index ang Nifty aton T50 national 50 dan 50 company somnga ho kan so index movement ka ya share movement te naka Nifty kan ti ni kami ba ka po yan bank Nifty kan ti sam bank sam somnga metal Nifty te sam ka ambia ala beri Nifty kan ti ni broader index tin tin bio tan punya ko china sensex aya broader index azao zo ko tin san sensex a zoni 30 chok ani atuna zon 50 somnga yan chiate avang ani ya ta zonin Nifty index in ABS yang sang khasa ko sumpo panga 1995 akan 100 ani ya takkan kana pung chau cha tu na hianin singka sanga vel chu ani karinga ki wen latest kain lawa singka sanga chu ani na ta zonin lockdown wang lai tak ni ko bel sa kan sang sari vel ata hani kat ma Nifty ta kap ma ya sang sari vel ata lai kan lo invest tai la Nifty index nge mo han ale tin pung le to sia investment ka ale tin pung don ti han chu ko khat ka so stock market invest ro ina anti chin dan ani ya ta Nifty akan dia la tu derivative ya derivative itu apa ekonomi dulu mama dia ni to dia tu kan sui na derivative ni future le option ani ya future om dia tu lo zo lo na lo in le lo na ni itu ma forward market tidak kan China forward market commission ya ka so tin thal cho tu ri July ya ini April le la karon da na tu na ta lo wa quintal som karon da na da quintal ka teng som tu min la lo isa min lo isa kam tin le lam kan thu tiam kan lo ni ta cho nên April ka lo ken ka ni quintal khat kha cheng somthum a ke kha cheng somthum aya lo san man chona ta ka lo san chonin min le sak tu kha somthum min le sak don thau bang khan contract angin a hle ani don ne chu tiang che chonin kali e ki ma zo khanin a ta khanin cheng som hi alo ni ta ma se min le lo le sak tu kan future contract khanin cheng somthum min ka le sak che tin in min lo nei pui lo to boxia somthum min lo le sak do to ki ma ka le ka future market stock market ta chu tiang che chonin ta tu ma tun ta chu lo taถ้าตกขานี่ตกเป็นการตกเป็นนี่งานนี่ฟิกซ์เดกันตาให้มีอะไพรซ์ตัวขนาดที่โลกันนี่แต่ถ้ามันตัวสุดตัวน่าจะสมดีปลีนี่ยังเจ็ดไม่กัดเสียปะครับตัวถ้าตกปัจจุบันนี้สมดีเวลาเนี้ยงานที่คันไม่ใช่คันตัวนักคันนี่สมดีจะสมดีนี่ไรคันถ้าตกไปมีตัวที่ซับคันกะโลเลยกันมาเสกะเลยงานแล้วถ้าตกไปลงนี่อันนี้เจ้าจะสมดีลงนี่จนจะสมดีไรกะเลยบางคันก็มีนี่อะไพรซ์สำคัญอีกะเลยสักนัดนี่นะก็ขัดเลยยังไงเป็นเรื่องเสียมโดนตา这就 future contract 跟这种的，你经常说听嘛，黑个水样的，这在 share company share 看明白呀？跟 option 那个就 option 不会看你头看呀，en tinan premium 那你来通啊，收听你做 local 你做嘛就跟我呢好什么的，外班呢，一点就都跟落地带了，外班呢那看呢，正常说明，正这个正什么图面，面嚟實，做呢，外班呢那看，insurance 上都會 advance 卡，正啊，個老闆呢，那做呢就正常什麼面嚟實咪對啦 ，strike price 呢就正什麼圖，那做呢，起碼看呢，個你那 IBM，個你啲那做啦 insurance 個話你呢咪就正常什麼面嚟實嘅，呢度看卡contract卡，其實佢真係正嘅個話你呢，那做呢，所聽出來คุณ看，其實佢正什麼咧，個老闆呢，那做呢，正嘅什麼 contract 個你個圖啊，即係話咗什麼間面嚟實全部咪嚟，係咪吧？但係個老闆咧，佢正嘅個幣咗，正什麼咁樣個頭頭點啊？你就。卡 contract 我嚟到單間壓落底係咪咪？即係嗰啲 price 特得嚇，老三就做的事，起碼佢上通面你到呢正啱嘅老嘢咯，跟住近隻阿飛喺屋企落到博士啊，挨生你就阿老作嘅你打，阿威白咁得你杯白，阿老作當打，一家 option 跟住中意打，個力，你不 option 跟住打，你打，大家做阿水料打嚟啦，卡，而啲 live market 打，拉打，跟住同咁，你，但係呢。Bombay Stock Exchange 咧 ，Stock Exchange 就使到它 Stock Exchange 冇得白㗎啦嘛，叫做 commodity exchange 咁啲有嘅 commodity。但係呢 commodity exchange 係太特好嘅，而攞係攞嘅冇 stock market 打利啦 option，啲人係咪都跟啱跟 export 咯？點解跟點咪攞翻嘛？出啲揸人冇啊？巴扎出啲揸真啲出啲咪你攞啲嘛？formal yang TV kalau demo lupa nih kita ini sektor kita komoditi apa yang sudah saya tahu cerita tapi
commodity exchange tu na hianin ka thia solo chon somni pathum au min ka thia india man sang sang ma mutual fund nang te pon athaya society te pon theng ka no dina ta chon tu na hianin multi bombay ko puyong bombay ko ma ngene national stock exchange ko bombay nya bombay stock exchange ko nya multi commodity exchange mcx kan ti poi mumbai ko ni akuanin mumbai ko akuanin multi commodity exchange au ma chu alian bera india ma commodity exchange chuanin chu sami pa yatin ania india ma commodities exchange am trading a kan za som re chong 80% chong mcx yani a contribute ani chu tiang che chuanin pakhat dang le lian le national commodity and derivative exchange antia ncdex antia poi bombay ni ya sami pathum adina ni ya ta chuanin commodity market a 9% bor 10% bor beti ncdex a yani exchange in ka sham company heta ro hi chon share market company share market angkha ani ta lo de ka atak ram de hek ani tla ya chuang chuanin chi sam sam ma ta chuan category sam commodity an so hi han chen ta pakana chuan billion antia ta in gold le silver hi zora gold le silver hi zora gold price and the price stock exchange mcx amo ncdex stock market ta an ron chan na ta lo so ze ani gold price ko adang mi tin energy product ma energy product ayan crude oil real thai kan ti te crude oil apo brent crude oil kan ti te natural gas kan ti te tin metal ayan i base metal ma copper aluminium ti te zinc lead ti te ho te ma tin agriculture hiom ben agriculture commodities ayan i la hi cotton hi arai ta to ka ti future market ajon tin capacity hi ka hello mi zon kan ti ka mon kan ti te oil palm kan ti te tin sugar kan ti te gur kan ti te pepper kan ti te black pepper kan ti te po ti ma tin aman hi ani lo ni kan tam mu ba tin turmeric i ayan kan ti te marcha kan ti te pepper kan ti te hen kan hi commodity exchange ayan a price to an auction mai le chin ni ta chuna dang lam na chu commodity exchange ai chon ni storage ngai chat mai lo ni lo kan mai future angin future ni future market kan tian kan lo chang lo mu ma a le na hun a ta ke te lo ken kan la thai tu kan ni storage kan nei angai ani chu kon sim thang ma am ro chu trading function lo pe pun na ta na ti kan de ta tu na ran zo ren tin na gold voi na ka lo le ta future ka ta nan katum september kan mu bera me chu tu future ka lo le ta voi na kali amo kan ka chu ka le le ta kan apo isa a gold kala mi lo kan apo isa ta ma kan ka ta trading kan ka siam mai ya ka ida ta ka kina anti ta ania tin agriculture cha warehousing ne som ta sorting and I in ka siam so don ta ka so don ta ka in ka lot size tu ti za ta a fai dan turing kim standard nei ka tin packing mo ma ta na ka ti fe don na ka ti fe ti mo ka ti fe ka da vada thapna warehouse ka mcx na approve warehouse ka mane sebi na approve warehouse ka ma kami te kan certificate min lo pe ya winter tu ti za ta nei lot tu ti za ta nei ro ti na kami ya ka tu na hal na mai lo turin commodity exchange kan ka vada ma min lo li lam sa don na ka tum te kan lo li lam lo ta ti kan wina chon cheng vadi ka ta ne na alo lo chang na ti kan lo ti lo ti na mai lo ti hal tum sum siam tum gambling lo ti pon lo mo na kana kan la ta na october ni me chon ni cheng za tu na price ka cheng za ni ve te lo ni de ka ti kan commodity exchange kan min lo li lam sa don ni chu ka thil thak chua ka akal phung ani ya chu oi la hian crude oil ti foi mai mai foreign exchange hian foreign exchange ni chon currency dollar kan ti te ho te ni tiam thaw trade ni ta amani anya ti ngang lam cha cha ti to ni trader ho ina an chana an lam cha cha bang ka ani tin te dam poi over the counter an stock exchange vai list ka to kan OTC ya ti ai lotin sum thona tam ta comment insurance policy ten point ni latin air ticket pon ya lot ti choni pakhat mai lo chali sama lo ma lo i auction to na ka chu to ma chu ni to commodity formula kan auction na yani ya ta choni crude oil price India ma choni apoi mai ma trade ti to ni chon commodity chon oil te tin base metal kan ti a hot ani chu trade choni tu na pon trade ma dana som pakhat chan rekin te tu ani ana ta choni oil price chung chang poi ti khanin khat future contract ma khat ta na lo le lok na ani chu khat pa te tu ta ni ta na lo le lok na nya medium term nya khatum ta na lo le lok na khatum to nia kan le lok na kha atak ta ka khen hona aman aya lo niam lo chon ka tok ti na ni ma ya aman aya lo sang lo chon ni ka kun ka tok ti na kan ni ma ya ka le ni angai to no na ni delivery ka to ni chon ka tiam khan oil la ya ni awa ni kum khanin kan sai ta ka chon lo lang ta ka ri ro America khanin news ma me ka me oil man ka ani ka ti ni poisa kor cheng minus so min le kha ngai to la ama ka ni to thil man ni ka ti thik to ni ta chon ni kom je chu azwa tu so khan le tu te khan pui so ti na ani cha ka ebil kha khan ni West Texas intermediate anti crude oil la ko ani le sa ona negative tok mai ne ka tin thara lo mu fe mo ka lo wa lockdown ron oma khoela chol to pa oil ma mo na am lo ni chu ti la chon nei future ta na contract lo le lo khan mo ni tam de mai kana mani chu ti la chon ni lockdown lo ni a oil consumption lo ta yam sia
storage กันในเขาค่ะแล้วตัดฝุ่นเสีย oil storage กันในเขาค่ะเขาเวลาคุณจังเราเลยค่ะขัดตัดฝุ่นบอกไม่เสียแต่ตอนนี้ไม่คอนแทรคในเวลาขัดที่เขาพัฒนาตัวค่ะตู้มันเลยอันชอบชนตัวค่ะเป็นรถประมาณเป็นรถเมล์ชนตัวต้องบอกเสียว่าขัดทุกตัวเสียไม่คอนแทรคที่เราไม่ชนตาเสีย oil ที่จะที่กับผู้ใดเราไม่รู้เสียเขาไม่กระดาษจงที่เราถอนกันนี่เขามีฟิวเจอร์มาร์เก็ตการ commodity แต่ตอนนี้เขากับไปตอนนี้อันนั้นตอน delivery เป็นหลักอะ storage ในบ็อกซ์เราว่าไปนั่นเป็นตัวค่ะบุยทักกันได้สองมันนี่ซึ่งว่าจะ oil producer ลองผมจะคันตกเขาก็จะนี่อะไรดูตัวเนี่ยนะกันอันเป๊กเด็ดนะจ๊ะเราไม่ตา oil price ค่ะอัน negative นี่ตัวนั้นตอนนี้อัน negative ลงนะสักกว่าซึ่งเราเวลาที่ส่งตาเนี่ยล่ะล็อกดาวน์เลยตัวนั้นเขาเวลาจะดันลำตาเนี่ยนี่ผมเชื่อจูให้มีที่เราเชื่อไงผมเดี๋ยวเราจะนี่ future market ตานะ commodity future เราเลยลอกอาเช่นตอนนั้นเราต้องเลย issue ของเราเป็นค่ะอันนี้จู่ๆ commodity market กันที่อ่ะการใส่ที่มีการเสนอตัวตัดเข้ามาที่ stock exchange ค่ะการเสนอเลยจู่ๆshare ค่ะมีมันเนี่ยนะอัน issue นะ direct อัน issue นะจู่ primary market ที่เนี่ยจู่ตั้งมันเราเป็นจู่ไอ้ตัวเนี่ยตัวจู่นี่ referential issue กันที่ direct issue กันเท่านั้นค่ะถ้า share นี่ตู้ที่นะอันชาเลชอนนะอันเก็ตมุกนะคะ stock market กันที่จู่นี่ตา in their mind stock market ยังปักนี่กันเนี่ยดังตัวกันนี่ตัวเรียนแบบจู่ปักนี่กันนี่อันนี้แต่ stock market อ่ะ share price company share price อันนี้ค่า company รู้จงค่าสร้างเดียวกันอ่ะ company ซุ่มหลักลูเนี่ยจะนั่งไปกุ้งไปแล้วว่าเอามาจู่ company ซุ่มหลักลูในท่าจู่อัน share price ค่ะนักกิน profit ตามดอนที่มีริงกันอันเราอยู่ทั้งตัวสร้างมาจู่ shareholder แต่ company ซุ่มหลักลู share price ปุ่มบางกัน company ซุ่มหลักลูปุ่มแค่ลงมา shareholder แต่รู้จงค่าลูกสร้างค่ะนี่ขัดคิวทัวร์ปล่อยลงมาสุดที่มาจู่ก่อนก็ที่อันนี้เลยทั้งจักมาชนะค่ะอัน share price movement บางครับอันนี้ดัชนีอันนี้ที่ company รู้จงค่ะอัน market ตา share issue จง share outstanding เลย price multiply กันบางกัน company รู้จงเต็มอันนี้ini dia orang tu entah lah ni kum lockdown pun kan zero platform kah ke pun ya pun madon ni dikari orang benar lain sahih ni jadi lah cari sebelum pangkat sana non kesian kau ya ikan non itu saya tapi mana kakak ini film dah kan ya cucu primary market tu tarik kah shareholder tu hina share impact zona lekin nan ya shareholder tu na asal le zona dang tu na min salsi zona kah secondary market stock exchange kan itu ya tapi kalau investment kami sang hobi oh apa kita sana tu tahu nanti itu itu mama mutual fund kasi tin insurance policy po yung unit link policy kan unit kan ditente po an to isa investor mo insurance be chanin premium ano pero kami lo jing ko maka stock market at invest ni share ni ta jon kan share le an sum mule surprise to zia dan kan suman lo pe punga so ti ro jon investor an mani kan stock ni na kan ya lo maka an pas song le chin ani tin ada le jon mutual fund kan ditente po mutual fund ka chu investor kan na tangin poisa pu ko ma expert in manage saka stock market ate security market government public debt ate ikan a mix in yellow investor ina growth scheme ano zon growth scheme ano dijon growth scheme ni jon avain poisa invest on mutual fund invest on ka stock market invest dona highest risk masih highest return itu ni risk asam bera masih return sing teka asam bera loi ani risk and return trade off teka kan misalnya jadi tin ketika join ano so kan liquid scheme mo government security scheme lo ni jon sarkar security ani ya ahim masih return lo tu kan betul ta jon ni kan a mix e oma balance scheme kan tite onta itu sama index fund di umpoka ta jon index fund dia tu sensex ada index tadi nifty index fund dia onta se mutual fund policy lo ita nifty index fund lo ita ni pun kan lihat ente kau lo itu ta jon nifty index fund ni kita apa dia namanya fund manager SBI mutual fund ita kan apa sih ni no ni milo mana sata nifty pun jon ni begitu kan pun saya invest kah apung dona ni ikan dia kan lo ni tinggal ni usen tak kan pai memang ni tin ada itu jon growth scheme mana tu jon growth scheme ni jon avain i poisa invest on mutual fund invest on ka stock market invest dona highest risk masih highest return itu ni risk asam bera masih return sing teka asam bera loi ani risk and return trade off di kan misalnya jadi tin ketika join anon so kan liquid scheme mo government security scheme lo ni jon sarkar security ani ya ahim masih return lo tu kan betul ta jon ni kan a mix te oma balance scheme kan tite onta itu sama index fund di umpoka ta jon index fund dia tu sensex ada index ani nifty index fund dia onta se mutual fund policy lo ita nifty index fund lo ita ni pun kan lihat ente kau lo itu ta jon nifty index fund ni kita apa dia namanya fund manager SBI mutual fund ita kan apa sih namanya no ni milo mana sata nifty pun jon ni begitu kan pun saya invest kah apung dona ni ikan dia kan lo ni tinggal ni usen teka non pai memang ni tin ada itu index akan gold index pun tadi dia gold menang saya kan dia tin currency index
foreign exchange index dengan dollar index pun nanti dia ikan nang sela kan investment trong om dia in pension fund pun ni kan in pension system dia kan tu ba pension scheme ini pension system kan di सरकार ने तो क्या ना कोई नहीं अभी देखिए का बच्चों का पेंशन फंड सकिन जंदे होता ये क्या है जो अति लंबा ये high risk high return stock market investment kan kan na itu kan kum samro na itu kan asset level kan switch maya itu asset from itu capital security side kan switch kan kim in invest kan money kan money ini financial literacy kan pun itu kan kan banyak itu untuk campaign post ya itu ini nama ya ni kan kan event tu loh kan ini kalau itu ambil kan ini itu tu 隨就我大龍哥咪啱啱俾你，你看你看你所以你唔聽佢啊，所以當初點點特別係麥當臣，然之後。